Haba ajing kren syaki pajba jong ke Iran bat pak kubor syaki nongshun ya kari Iran na ke jakari u Ayatollah Ali Khamenei unoelam bah klidu jong ke Iran ulong ba teran kan nom pendem setia dalele hadin ke jing maham jong ki artli kiri kata ke US bat ke Israel bat wat ke jing berngam penyap da u Netanyahu u Prime Minister jong keri Israel bat u Presiden jong keri Amerika u Donald Trump u noelam bah klidu jong ke Iran ula krenru bat ong lanu ngan om pendem ulong haba jawab ya ke jingkot jong u Donald Trump ban aitino klaim jingte kendon ya keri Israel. Haba ajing kren syaki pajba jong ke Iran bat pak kubor syaki nongshun jongki na ke jakari ong u Ayatollah Ali Khamenei unoelam bah klidu jong ke Iran ulaong bakateran kan nom pendem setia. Haba persyang ia kejing berngam bala ai syau da un Netanyahu bat u Trump u Ayatollah ulamaham Amerika halor kejing julor ke omla syu ban penbaha ya ke Iran lada ke tuklar ha kejing kanat hapdeng ke Israel bat ke Iran kejing ma ke ba ke US kanmat kanlong shisha ke omla ban penbej lada kami kejing umsnam bat ke US lato u Khamenei ha kerensan X. Habakran sepang utrom u Khamenei u lato u presiden ke US u berngamengi da ke jengkren bomdon jimut jung u dawa ba ki pajba Iran kit aitino ha u ya keri Iran. Ka judgment Iran kamting ya kum kini ki jing berngam. Ulong u noelam ba kli du ula mahamru ya US bakan mat ya ke jing julor da ka baong bakan long ka ba kam kraw shibun ban ya kanu ka jima ya ka ba Iran kala ya kendu lada kari US kawan turklar halor kate katma te yu i hangne ba u Khamenei syam la pendem setia hadu mentah warada umpau pertesu henry ulari ha ki kendong kensrot henry warla kata ula penpau lengba kerensan X bat kren yakini kentin bat uang bat ngan om salia bat nganom pendem da lele hakini ki artli kiri.